MCAs bakanuni wandia Kachiombe Onyaki East Kiago na Kinyamitongo iboretie Medeka lento reoranu MCAs wa oremi nende kwaria na Rais Ruto Kirumanto yagiwitho kiriburani ndia karibanteri wethirite bakido kairwa ni baraba kwerekana ni atori kuma kaunti no muturi yatharakanithi bakiario ntobobo wete nende moyankani batire kwithira ikimenyekana no tira kana kendo tira witho kiribune ndi bote kwithira bukionora ni arakinya bethirite bakiorakia Minister Wakaria Bondene na kinyobangene badirikari Professor Kidore Kinikio Tonyero ntubono ntubaraba obaidokera ibakuwa baino karia bokie manikiato andeto muthuri murioki na ndeto nkuruki MC pa kaunti ya Meru barawandiciao igomene na kaunti ya Tharaka-Nithi na ibacumiritie na kwithwa bakimeneria mpithukiro idikumira kwa kagita bakiuga mpithukiro iji irumene na kaunti muturi ya Tharaka-Nithi tuku baragire ibarathite antu muno antu baiketha intobio na bamwe kinya mibue bamwe bamamisibitari ritu kwaria na nikankuromba atongeria batharaka twetawa Kithure Kindiki nwe uroro amirite security ni Kenya atiomba weta kurwa na bandits na ara Chamburu na nja kwawe bandits kiuma kwawe kia ya kurana na manto ya affected karibu sub county ithano cia Meru na itukwenda gukashifu vitendo biria biambiritie ukarika for the last few days mono meankene yetu na Tharaka-Nithi inontu antu ibarambirio vamia antu betu Meru County na ne Tharaka bo vamia. For example, last week na ara mitungu ibarombere kuithia dispensary ira itagwo ya Mbeti dispensary na bomba kwa Muranga kambe ya Chivu utuko bwa gukira na arua na ara akachiu ibarombere kurathanga antu na migwi na bomba kubatemanga na bomba kuia irio biao biria baraketha miundene yao na ara kwa ng'ombe ithineri no na ara Nyaki East weta Kiagu macukuru bagwaka no bagiaka rutererwa Meru bakiuga ikwao betethagua ni MP wao urio gwitwa Mheshimiwa Murugara na no chairman wa committee ya legal affairs ndene ya mbunge nene nto sai ndo baratha no tukwa akasio twankene na akasio na batu ibaicie akasio na kanuni yetherere amwe na rabethera bena muruyo ibakwenga antu betu miundene bakairia antu betu banda endi tukuromba security na ndiromba rao ni atongire ba kaunti ya Meru batongirete minister Nturi batigire no kinyiro ntububu ke mutongiro mugongo William Ruto aru tukuromba CS wetu mithika Nturi igwa tukweta no Tharaka bali chigwetie Kindiki na kwa munene itu tuigwetie ugwe umara na aru wire president atukuthangika atukuragwa na ena atu na minister wa agriculture na bia kurabira bingi biuma ndene ya Meru na nyaroje ruriuma ndene ya Meru etawire president William Samuel Ruto tubatukirwa kitha ibwega thirikari Tharaka-Nithi ke kaura kiwanja Meru County baka cukuru kana cibitari iu no guchocia thina no ntubombere rira institution Tharaka-Nithi ketha ya Meru County siro no kuchanganya wananchi bakorotera minister Wakaria no Kithure Kindiki nikire bakuge nyange baba baritumira rito ryawe na kugabo kinyaba Kenya ngibakaritwe Professor Kindiki ni waziri twendete rironere gitike itwawirirwe muno twitwinda twamenya mumiru akuona kanya go tutongere no tuthiria thina lakini rira gakaraje karo section imwe Meru untubura boteta bwega muno no ntwabatere kwithwa akaritia Kenya bonthe ora gukaria Turkana akaria Samburu akaria Pokot niwa bati kwenya kinyanja kethwa akaritia Meru Tharaka-Nithi County na Meru Barabe Meru County endi tukuromba kiwaziri Kindiki na yuni yote tafadhali neye ku kethere iwe eya security no ntuboricira yo kwa yekimi yankene kambiriri ara mutharaka gya guyero nyame bwe utamanga akuratha no thia sikare omba kwari no ntibokira bakiwa kabetikire tu no Tharaka bareto bakiwa Kindiki abere ibenge ya Meru ibasuni ya Meru miunda na batu thiatera kuriri gwa ko ifandi CDF ya rutero ro Mheshimiwa Murugara itomuria na rungike mwanka mantu jaja mwanka jombe otaturiwa nuntu kinyayo ni gwikira antu betururu na mantu jange jara bakumba kuthithia jara ja gutwinyeria rutero mwankira ndi banenkanite ntuko 14 gutigiro ntububu guchura ntaira ko itukwenda kweja na ultimatum within the next 2 weeks kethero ntu buketha buku karika kenda tumba ku capture kana tumba urigeria makarika jaja batu turi simua bamunge ya Meru barabari mwankene jo Tharaka-Nithi twinde tukothurana itukwenda kuga na aru batu tukunoga na itukuigwa rurubo nene sana nontu batu turi Meru County twi tutethera twi na ndo anantu baturi betu Tharaka-Nithi lakini
bo igita rionthe ibo bethera be tayari kuvamia Meru na kumamia antu betu bakenyangi into biao bakoraga antu betu na guteatua bajuka twejana ntuko 14 wona jathira baruma nara na maguta ata bakeja kwithio bisi ja thirikari bakauma nara bakeja gwaka bakauma nara bageta kacio bakaora antu roi tuti ng'ombe tuti wanyama kinya tari ntuko 14 jathira jerikia kuthira iro tukeja atuge twata kuthithia ate wa internal security Kithure Kindiki mbere ya eta muntu kora ya mwankirio ayo kwa mbere ya eta kuria kungi na oriendo ye nontu ndwe ayitirite ikathuka muno batu tutikwenda kuingilia batu we are peace loving people turi antu bendete ukiri tutiendete ndwa lakini muntu na inyela wan akinyantu amwa kona atum aukinya atwa matumba witarenge nikakabanga aibange nkiripotera Wuru TV Betamuthuni Muriuki.